ceceni ya Inoro TV. Tugacokeria ngatho ni guthii na mbere na kunyitanĩra tugithii na mbere na gukumenyithia maria marathii na mbere na kwiyumeria na kuhanika icigo itiganite thiini wa bururi wa Kenya. Ūmūthī ariguo muthenya uria kuringana na watho magavana mothe ma kaunti ciothe 47 magĩrĩirwo gũkorwo makĩhĩtithio, ona gũtuĩka harĩ merĩ matehĩtithĩtio tondu thiini wa kaunti icio igĩrĩ, kaunti ya Kakamega na nginya Mombatha, ithurano igatabanio muthenya wa Jumatatu tariki 29, no tiga kaunti icio igĩrĩ gũkũ kũngĩ guothe magavana nĩ mehĩtithĩtio. Tũkwanjĩrĩria na kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua, kuria governor wa kaunti ya Nyandarua ukineta Moses Badilisha Kiarie akorwo ehitithio ndagika ciganona hau kabere ari hamwe na munini wake arita governor wa kaunti ino ya Nyandarua. Kuma kaunti ya Nyandarua tugutware kuria kaunti ya Naikuru kuria Susan Kihika ni umwe wa atumia mugwanja aria mathuritwo ta governor thiini wa kaunti itiganite. Tugutware ku torori uria igongona ria kumwihitithia we hamwe na munini wake wa governor rikuhanaga. That I shall always truly and diligently serve the people of Kenya in the office of the governor of Nakuru County. Kuria Kajiado nakuo Joseph Olelenku niwe urahotanire gituro-ini kia governor wa kaunti ya Kajiado na kiama kia ODM rungu rwa mwaho wa Azimio la Umoja One Kenya. Tugutware ku torori uria Olelenku nake ehitithĩtio ari hamwe na munini wake. I, Joseph Olelenku, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Governor of Kajiado County. That I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office, and that I will do justice to all in accordance with the Constitution and the laws of Kenya, without fear, favor, affection, or ill will. So help me God. Basi mabibi na mabwana, Yes, congratulations Mr. Governor, Your Excellency. ndio hiyo chesi jamani, wapi makofi jamani, shangwe 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 shangwe. Mheshimiwa Gavana, makofi ya kilo moja, funga makofi. Anamkabidhi, amepata haki kutoka First Lady wa Kajiado County. Asante sana Mheshimiwa. I, Honorable Martin Moshisho Martinez, swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of Deputy Governor of Kajiado County, that I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office, and that I will do justice to all in accordance with the Constitution and the laws of Kenya, without fear, favor, affection, or ill will. So help me God.
Martine Mushisho ameapa. Wapi makofi jamani? Inayofuata sasa ni hatua ya kuweka sahihi kwenye cheti hicho ambacho ni kwa ajili ya kuma kuu tugutware kuria kaunti-ini ya Isiolo. Gavana mweru wa kaunti-ini ya Isiolo ni Abdi Hassan Guyo. Mbere yake gutuika gavana arari mutongoria wa reigi thiini wa bunge ya kaunti ya Nairobi, agiri kuria kaunti-ini ya Isiolo akihura kampeni, na riu niwe gavana mweru na kiama kia Jubilee. Tugutware ku turori ura igongona rikuhanaga hau kabere. I, Honorable Abdi Ibrahim Hassan, do swear that I shall truly and always and diligently serve the people and the Republic of Kenya. Do swear that I'll diligently serve the people and the Republic of Kenya faithfully in the office of the Governor of Isiolo County. That I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office, and that I will do justice to all in accordance with the Constitution and the laws of Kenya, without fear, favor, affection, or ill will. So help me God. Kuma kuu Isiolo tugutware na njira imo kuma kuria kaunti-ini ya Naikuru tuthikirie ndumiriri iria Susan Kihika Mburu araheana thutha wake kuhitithio ta gavana mweru wa kaunti ya Naikuru. Land being one of the critical factors of production in the economy and also one of the most contentious, not only in Nakuru but in the country as a whole, and being a factor of production, respect of property rights is crucial for both residents and potential investors. I will therefore undertake the following with respect to land and physical planning. Automate and implement the Land Information Management System, LIMS. Implement the County Spatial Plan. Curb leakages and corruption in the approval of building plans in all the sub-counties. Use of ADR or alternative dispute resolution to ensure that all land buying companies issue title deeds to their members. Develop a master plan for affordable housing on all county land, including the county estates, the 55 acres in Naivasha, as well as any other county land. Engage with the national government to resolve the land caveat that has been imposed in sections of Joro, Elbagon, and Kuresoi South. The county will also encourage youth to participate in agriculture, sensitize youth on the access to government procurement opportunities, the AGPO, and tap various talents through sporting activities as well. Moreover, more job opportunities also need to be created to meet the needs of this population and encourage them to form groups to enable them to acquire funds at very low interest rates, especially the Youth Fund, which helps them to run small businesses and to create self-employment opportunities. We shall also train and harness the use of ICT to create employment opportunities for the youth. In addition, my government will also undertake the following: develop a youth policy, register and give cards to all PWDs across the county,
establish a job bank for all qualified persons, create a sports fund to support and sustain sports talent, fast-track the completion of Afraha Stadium as well as the Keringate Sports Academy, ensure a functional stadium in each of the 11 sub-counties, linking sports to tourism circuit to attract regional and international athletes. Ladies and gentlemen, Nakuru County has a staff complement of over 5,200 staff, and hence the need to also ensure that they have a conducive working environment. The Public Service and Training Department will continue to engage with the staff, the unions, and other stakeholders to ensure that there is harmony and the staff welfare is taken care of. In addition, my government will also undertake the following: introduction of a competitive scheme of service for all cadres, confirmation of staff from casual to permanent basis, including all new recruitments for staff below the job grade of director. Kuma kou kaunti-ini ya Naikuru, ririkana Susan Kihikani mwa magavana mugwanja atumia aria mehitithitio thiini wa githurano giki kia mwaka wa 2022. Kuma hau tugutwara kaunti-ini ya Kakamega kuria gavana mweru wa ti kaunti ya Kakamega ku githurano gititafanitio ni kaunti-ini ya Taita Taveta kuria gavana mweru Andrew Mwadime ehitithitio ta gavana wa kaunti-ini ya Taita Taveta ari gavana Kiube kana independent. So dikiririo ria igongona riu rikuhanaga hau kabere. Duty and honor to present to you the duly sworn Deputy Governor, Taita Taveta County, Honorable Christine Ruth Saru Kilalu. Ni gavana wenu Mheshimiwa Andrew Mwadime. Congratulations to you, Honorable Governor, for this important responsibility that the people of Taita Taveta have given you. May God lead you, may God guide you, and give you wisdom to take the people of Taita Taveta to the next level. No, not now. That's it, Yeah, so I... Kuria kaunti-ini ya Nyeri mugeni wangetio igongona ria kuhitithio kwa gavana Mutahi Kahiga ouma munini wa President Muthure Rigathi Gachagua. Tugutware kuna njira ya imwe kwa imwe. What is important to say, you've done this great county well by uniting all of us, by creating peace, by working with everybody, by not listening to fitina, by pretending unprecedented development in this great county. With your new 5-year mandate, you can only do better, and we wish you well. And we, the leaders here in Nyeri, we are going to support you, Governor. You are our leader. Utuongoze, tafadhali tunakuomba utuongoze vizuri. Na zote tutakutii na tutakufuata kama kiongozi wetu hapa katika Nyeri. Viongozi wote ambao wamechaguliwa akiwemo Rigathi Gachagua, mambo ya Nyeri tuko nyuma ya Edward Mutahi Kahiga. And Governor, I'm available. I'm a call away. When you call the leaders of Nyeri, please don't leave me out because I belong here.
We want a partnership between the county government of Nyeri and the national government that will be led by William Ruto and I for faster coordinated development for these people. And therefore, Governor, tunakuhakikishia ya kwamba tutakuunga mkono kwa kila juhudi katika kazi yako ya kupeleka hili jimbo mbele ndio watu ya Nyeri wafaidike. I want to thank the outgoing Speaker of the County Assembly of Nyeri, who is now the MP Mukurweini, John Kabushia, and all your MCAs for the peace and tranquility that has been enjoyed in Nyeri. I want to ask the new assembly to oversight the governor, but with responsibility. Don't create conflict. Oversight the governor, make sure the executive is doing the right thing, but please remember this is our county. Ile amani imekuweko between the governor and the outgoing county assembly is something we want to continue in this county. Let me also thank Governor Kahiga for providing the leadership of inclusivity. Governor Mutahi Kahiga alituita akasema lazima Nyeri ihusishwe kila constituency, na akatuambia kwa sababu yeye anatoka Kieni atatafuta deputy governor Mukurweini, senator atoke Madera, women rep atoke Udhaya, speaker atoke Tetu. Ile imebaki sasa governor ni Nyeri town. Tulikubaliana tukishakupatia kazi watafutie kiti ya waziri ndio kila constituency ihusishwe katika serikali yako. And that is what we want in this county. The politics of inclusivity, where everybody feels part and parcel. So I want to tell our new leaders, wajumbe tafadhalini, Mutahi Kahiga, deputy, hawa wakaaji wa Nyeri wamemaliza kazi yao, wanangojea tuwafanyie kazi. And I want to say, hawa watu ya Nyeri ni wangwana na ni watu wazuri, lakini ukiwaangusha watakunyorosha. Siko namna hiyo. Kwa hivyo sisi viongozi tumechaguliwa, hata kama tunasherekea, we must remember these people have done us proud. Wametupatia viti yote kwa UDA. Na andu a Nyeri, andu a nyumba itu, ni rigathi wa Gachagua, ni muti uria munjikite. Ndire na ciugo cia kuigana. Gitio kiria muraheithirie Kenya kuma ngoro-ini yakwa thiini, amukirai ngatho ciakwa. Andu a Nyeri ma ndokire ngimuhoya mutikarute nguo, muhe andu a rangi wakwa nigetha ona ni heo gitio, na niguo mamurekire. Murahe andu a UDA othe, muraheithia gitio kuma ngoro-ini yakwa thiini, amukirai ngatho ciakwa. Na niĩ ndĩmwĩre andũ a nyũmba itũ, andũ a Nyeri, andũ a Kirinyaga, andũ a Murang'a, andũ a Kiambu, andũ a Nyandarua, andũ a Meru, andũ a Embu, andũ a Tharaka Nithi, andũ a Laikipia, andũ a Nyaikuru, mũtiũĩ gĩtĩo kĩrĩa mũraheithirie rũrĩrĩ rwitũ rwa Gĩkũyũ na Mũmbi. Tondũ twatũraga twĩragwo tũrĩ andũ endi, tũtigaga kĩrĩko, wĩra witũ nĩ kũhũthĩra andũ arĩa angĩ. Mũrathambirie rĩtwa rĩa Mũgĩkũyũ, tũraheo gĩtĩo Kenya yothe. Na ndĩmwĩre andũ a nyũmba itũ, gĩtĩo kĩrĩa mũraheithirie Mũgĩkũyũ, ciana citũ na ciana ciao ikũheo gĩtĩo mĩaka 200 ĩrĩa yũkĩte mbere. Kũrĩa guothe ndĩrarĩ Naikuru ira, ndĩrarĩ Mombatha, ndĩrarĩ kũrĩa kũngĩ, tũkĩhĩtũka tũkerwo inyuĩ Agĩkũyũ mũrĩ andũ a bata, mũrĩ andũ a goro, mũrĩ andũ a gĩtĩo, mũrĩ andũ a kĩrĩko. Na ndĩmwĩre
Kune thiini wa kaunti ya Nyeri tugutware kule kaunti-ini ya Samburu kuria gavana mweru Jonathan Lati Lelelit nake nihitithĩtio ta gavana mweru wa kaunti ya Samburu na karia mihito yake na riu egukorwo agitungatira muingi wa kaunti ino nginya mwaka wa 2027 tugutware kurutonera igongona ria kuhitithio gwake rikuhanaga. Don Lati Lelelit do swear that I shall always truly and diligently serve the people. That I shall always truly and diligently serve the people. And the Republic of Kenya in the office of Governor of Samburu County. And the Republic of Kenya in the office of the Governor of Samburu County. That I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office. That I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office. And that I will do justice to all in accordance with the Constitution and the laws of Kenya. And that I will do justice to all in accordance with the Constitution and the laws of Kenya. Without fear, favor, affection, or ill will. Without fear, favor, affection, or ill will. So help me God. So help me God. Kuma kou tugutware kaunti-ini na Baikome mugwanja kaunti ya Makueni kuria Mutula Kilonzo na akehitithĩtio ta gavana wa kaunti ya Makueni thutha wake kuhotana na arahuranagira gĩturwa kia ugavana thiini wa kaunti ino na kiama kia Wiper. To introduce to you, people of Makueni, your governor, Honorable Mutula Kilonzo Jr. This side. This side. Excuse me. Excuse me. Tugutware kuria kaunti-ini ya Homa Bay kuria muingi wa kaunti-ini ya Homa Bay utuite itua ria gutua mutumia ari ta gavana wao. Gladys Wanga ni ahitithĩtio ta gavana tukumenyithia uria igongona riu rikuhanaga hau kabere. Silence is very important. It's a very solemn occasion. This is the most important part of this program. Please silence as she recites the oath as already pleaded before. Let's proceed, Governor-elect. I, Honorable Gladys Atieno Nyasuna Wanga, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Governor of Homa Bay County. That I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office, and that I shall do justice to all in accordance with the Constitution and the laws of Kenya without fear, favor, affection, or ill will. So help me God. Congratulations, Governor Ambunge. It's another oath we shall take. Sorry, Governor-elect. There is another oath from the... Okay, so let's sign the oath together with the certificate of inauguration. She's signing the oath of office as Governor of Homa Bay County, and she also signed the certificate of inauguration, and the judge will also sign to witness that certificate and the oath. Kune thiini wa kaunti ya Homa Bay, Gladys Wanga ni umwe wa atumia mugwanja aria mathuritwo gutuika gavana thiini wa kaunti itiganite. Tukwamba tuikirie ukinya ha tukinyite wona twacokereria
tuthi na mbere na ndereti na mugeni witu. Manze ukipata chance kutesa tesa, life ni short, maisha huisha man. We mi utesa nikipata chance. Okay. Nini hebu nione. Ziko kwa masikio. We akangu sangwi. Kalo unanjifanya ati unjui ni usuali Kalo. Kalo andi simpende isula ama maumbile ama walepa. Nipile tu amenimbitile mala 63 tu. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Heritage Mabati Meals reu ne tukureheire cash and carry offers hari mabati na thogora mubashirire magikiro kia iguru matathukagio ni ugaruruku wa riera na mahetukitio ni kebs maronekana marangi matiganite na geji itiganite. Ofeno ya cash and carry ihana tao galvanized mabati ni shiringi 330, gauge 28 ni 730, gauge 30 ni 630, box profile ni 520, stone coated classic and shingles ni 680 na light gauge steel trusses ni 260 hari o kiro. Tuhurire thimu 0746 667456. Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Dial *811*342# to get ahadi za nchi. Twacokeririe oro ringi twacokeria ngatho ni guthii na mbere na kunyitanithia twikumenyithia uria magongona makuhitithia magavana kaunti-ini itiganite mathie na mbere mothe ni hakuhi mothe ni marikiriire ona gutuika kuringana na watho magongona macio magirire gukorwo marikite gukinya thaa 8 no kiria kiagire gukorwo kihanikite gatakati ga thaa 4 na thaa 8 ni kuhitithio kwa gavana ona thutha ucio kungigikorwo kwina ndumiri iraheanwo kana uhoro wigie nyimbo uhoro cio no uthii na mbere bata ni kwihitithio gukorwo ukinyite muthia tugikinya thaa 8 cia miaraho. Wakiri tukirikiriria ingienda hihi ungikorwo na mweke wa gutara magavana aria marikuo aria mararikuo marathurwo ringi itena ria keri na aria eru marikuo acio ungimera ungimatara ati nigetha matigacokere mahitia maria marari namo nao aria maigirite mari eru ri ni maundu mariku ungikorwo na mweke wa kumatara ungimera meke? Mbere no mwaka marongorerie muno service hari muingi na I hope ni maratikire time yao hindi ya campaign kugeria gutariria muingi maundu maria magirwo gwika niguo muingi na ndugakorwo wina expectation nyingi tondu tugire maundu macio ni 14 yoka ni health yoka ni maundu ma ngirigasha koguo ni wega governor hote gwika maundu macio na ndimatari ati maundu macio kamwira mekitwo mambe mathondekerwo policy na mawatho marumu mawatho ginya hari magavana aria mararikiriria tugire 11 governor acio ni magoka ero mwaka wa 2027 no mwaka tumenyere makoerera thiini wa muthingi itho wa kiwatho kana wa murutire wa wira wa magavana acio hari magavana no mwaka mamenye ati maundu maria magwika ni magakorwo thiini wa kumurikwo yokanitha ya 2027 tondu of course aiki ni magakorwo magietha second term na njire ru nginya wa njiko nake no mwaka ikare ari maitho na tucoke twaririe county assembly iri guoko kuku kana ruhonge ru rungi rwa mwathanire tumere mbeca cia county ciambia kuhuthika kwambia muthenya wa umuthi ni ukuririkana ira governor elect ule governor kuri ugo mwena wa Githii akirega milioni 50 na mugwanja iria arahetwo koguo no mwaka county assembly ciko cima itho na muingi umenya ati mbeca ciao he mbeca nyingi muno cia huthika na guhariria
magongona momuthi koguo ngiuria giko county ya Githii irakinyiria kuhuthira milioni 57 county ta ya Nairobi kana county iria cikuhireirie matauni-ini na hii ciuma nginya na ageni agitio in the name of the president elect na deputy president elect mahuthite mbeca cigana koguo no mwaka mbeca icio ciothe cithi into accountability ci githurimo muno ni MCA o turia tukugite na cigithurimo muno nginya ni muingi tondu ona muingi ukiri na itemi ria kunyita hari mwathanire iria tugaga sovereignty iria ku exercise directly koguo logo tungimera mahote gukorwo mena advisors ega makuhota kumatara hari maundu macio 14 mereirwo kana mahetwo ni gatiba na muno marongorerie kurutira muingi mawira gutire county tatumagirwo mbeca lokole bilioni 5 kana na 6 umenye county ira tumiro bilioni 6 tugikarikia itena riri twambia ria magavana okohi mundu ndakila cira na agikohi mundu ni akota kurikia thabari kwenda gukihagurwo kana igutigo ikorwo na maundu maingi muno ngina hihi mundu gukiehererwo ni moyo wake ni kumanisha tugakwa account na hakuwe bilioni 30 koguo no mwaka tumenye ati bilioni icio 30 cigakorwo ciri reflective kana cigakorwo cikionania kuringana wira uria ugakorwo rutite na kiu nikio ratiriria nene tukahota guthimana yoka ni mwaka wa 2027 asante sana thank you muno wakiri Warungu Mwangi asante sana thank you muno asante ucio ni wakiri uria tuma nake Warungu Mwangi ni atuceragira kaingĩ nigetha atuteithĩrĩrie gutaukirwo na guthathaura maundu matiganĩte marĩa mahutanitie na gĩthurano na nginya uteti riu ndĩra tũgũtware kũrĩa kaunti-inĩ namba 21 kaunti ya Murang'a tugucokie ndeka cigana na hau kabere gavana wa kaunti ĩno ya Murang'a Irungu Kang'ata akĩhĩtithio hamwe na munini wake wa gavana. Honorable Dr. Irungu Kang'ata, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Governor of Murang'a County, that I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office, and that I will do justice to all in accordance with the Constitution and the laws of Kenya without fear, favor, affection or ill will. So help me God. Thank you. Honorable Stephen Mburu Munania, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Deputy Governor of Murang'a County. Kuma kuu kaunti ya Murang'a tuli gicigo-ini kiu gia Kirima tugutware kaunti namba 13 kaunti ya Tharaka Nithi kuria gavana mweru Muthomi Njuki onake ehitithio ari hamwe na munini wake wa gavana. I, Honorable Onesmus Muthomi Njuki, Onesmus Muthomi Njuki, do swear that I shall always truly and diligently always truly and diligently serve the people and the Republic in the office of the Governor and the Republic of Kenya in the office of the Governor of Tharaka Nithi County. That I shall diligently discharge my duties. And perform my functions in the said office. And that I will do justice to all in accordance with the Constitution. And I shall do justice to all in accordance to the Constitution. And the laws of Kenya. Without fear. Favor. Affection. Or ill will. So help me God. Nyama za mapaja, Mheshimiwa Deputy Governor elect sasa. Nego kena, nakoga saidi.
Haya, kuma kou kaunti-ini ya Tharaka Nithi tugutware kuria kaunti-ini ya Marsabit na kuo tuone governor wa kaunti ino akehĩtithio ari hamwe na munini wake. Wapi makofi na vigelegele? Sasa yeye ndo governor kamili. Congratulations, Your Excellency, once again. Ucio ni Governor Mohamud Ali wa kuria kaunti ya Marsabit akihĩtithio na kiama kia ODM kuma kaunti-ini ya Marsabit. Tugutware kaunti namba 47 kaunti ya Nairobi kuria nyumba-ini ya micemanio ya KICC kuria uri urari senator wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja ehĩtithĩtio ta governor wa kaunti ya Nairobi. I, Sakaja Arthur Johnson. I, Sakaja Arthur Johnson, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of Governor of Nairobi County, that I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office, and that I will do justice to all in accordance with the Constitution and the laws of Kenya without fear, favor, affection, or ill will. So help me God. I, James Njoroge Mushiri, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Deputy Governor of Nairobi County, that I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office, and that I will do justice to all in accordance with the Constitution and the laws of Kenya without fear, favor, affection, or ill will. So help me God. Nairobi is full of vibrant culture, inspiration, ambition, energy, and hope. And I have always believed that all we need is a working city, and we will become unstoppable, that we will become a regional and global force. This is what we stand for: a city of order, a city of dignity, a city of hope, and a city of opportunity for all. We can make Nairobi work together. At this point, Your Excellency, President-elect, and all the leaders here, I want to acknowledge my competitors, especially my friend Paul Kapigade, who I sat with recently, and he excused himself for today saying he's traveling. I want to acknowledge him because many of you might not know, but really running for office is above all an act of patriotism and courage. Eo ni kaunti namba 47 twacokeria ngatho ni guthii na mbere na kunyitanira na ithue tukaba twikire ukinya hau tukinyite ona twacokereria nitukumenyithia uria kaunti itiganite cikaire ari hamwe na gutwara kuria bunge-ini ya bururi ūmūthī nirio muthenya uria abunge eru me kuthomithagio githomo gitiganite iguru rigie mawatho ma bunge ya bururi. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Erewe na shiringi 550 wena broti ya 50 by 100 kuria landless makongeni thika iriorenderio ni Tunza Realtors. Guku ni kundu prime muno, kundu gukurite na njira nene muno. Guku ni kundu ngiaka mucii waku wa guikara. Broti ici ciakuhi na MKU Graduation Grounds, ciakuhi na Barracks na Ananas Mall. Ukawigwatire broti yaku na 550 itanathira.
kuona broti ici andu matwaragwo o muthenya uhoro makiria macerere kuria Maisha Heights Thika tauni. Thimu ni 0740 333 888 kana 0745 113409 o ringi thimu ni 0740 333 888 kana 0745 113409. Kambuni ya Ruiru Mabati Factory nĩ ĩmwe ya thondeki njorua a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ na ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku tucerere showroom-inĩ itũ mwena wa Ruiru tauni na no tucerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.ruiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩ ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Oh yes, ithuĩ Top Care nĩ tũrakwĩra asanti sana nĩ gũtwarana na ithuĩ thabarĩ-inĩ ĩno ya ũigithia, na rĩu no tũrakũririkania atĩ twĩna mũgũnda Juja, na nĩguo Juja Paradise Phase 31 ũrĩa tũrendia 695,000, na kuo Joska twĩna Shujaa Gardens ũrĩa tũrendia 595,000 only, na mĩgũnda ĩno yerĩ warĩha 100,000 ũgetĩkĩrio gwaka hau icio ingĩ tũkarĩkanĩra. Naguo mũgũnda wa Matu tũrendia 195,000. Mĩgũnda ĩno yothe nĩ mĩirige wega, ina geti, mae na thitima. Ofisi citũ ciĩ Ruai Town kana Ruiru, tũhũrĩre thimũ namba 0708 000 999. Top Care nĩ mũciĩ waku mwehokeku wa ũigithia. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. My name is Stephen from Nyeri County. I participated in Shabiki Major League Jackpot and I'm a winner with only 10 bob. You too can be a winner. Majina Simon Drango kutoka Bomet. Nimeshinda. Ya hata wewe pia utaweza kuwa mshindi. Kuwa mmoja wao. Cheza Major League Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Tũcokereria o rĩngĩ tũcokerie ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitana na ithuĩ, no rĩu twamba tũtigane na kwĩhĩtithio kwa magavana harĩ ũhoro ũngĩ ũrathiĩ na mbere kũrĩa mbunge-inĩ ya bũrũri. Mũthenya wa ũmũthĩ tarĩki 25 na mũthenya wa rũciũ tarĩki 26 nĩcio thikũ igĩrĩ iria cigĩtwo cia gũthomithia ambunge erũ mawatho ma mbunge ya bũrũri. Mwandĩki wa mohoro ũĩkaine ta Gathoni wa Njihia ambĩte hema kũrĩa mbunge-inĩ ya bũrũri tũkũnyitanĩra nake na njĩra ĩmwe kwa ĩmwe atũmenyithie harĩa mĩhang'o ĩyo ĩkinyĩte gũkinya ndagĩka ĩno. Gathoni, ũhoro wa mĩaraho kuma mbunge-inĩ ya bũrũri, mĩhang'o ĩyo ĩtambarũkĩte na njĩra ĩtariĩ atĩa mũthenya wa ũmũthĩ? Thengio muno Mũriũki wa Mũchoki, na ta ũguo watarĩria kuma mathaa ma thaa 3 ihingo cia gũkũ mbunge nĩ ihingũrirwo nĩgetha ambunge arĩa marathurirwo thĩinĩ wa gĩthurano kĩhĩtũku makorwo magĩũka kwĩyandĩkithia kana makorwo magĩũka kwĩmenyithania na cikaro-inĩ ici cia mbunge. Ririkana mbunge-inĩ ĩno kwa ihinda rĩrĩ ĩrĩ na makĩria ma ambunge 100 erũ, na koguo nĩ ta gũkiuga atĩ aingĩ ao no nginya makorwo magĩũka gũkũ mbere yao gũkorwo makĩgĩa na gĩikaro gĩa kwĩhĩtithio, no nginya makorwo magĩũka gũkũ thĩinĩ wa cikaro cia mbunge kwĩyandĩkithia ũndũ ũmwe na gũtarĩrio maũndũ matiganĩte marĩa makoragwo magĩthiĩ gũkũ mbunge-inĩ. Na mamwe ma maũndũ marĩa megũkoragwo magĩbatarwo gũkorwo namo nĩ makorwo makĩrehe gĩbandĩ kĩao nĩgetha kuonania nĩ mũndũ ũrĩa ũrathurirwo, makorwo makĩrehe certificate ĩrĩa mũndũ aheirwo thutha wa kũhotana kuma kũrĩ commission ya IEBC, makorwo makĩrehe
kana makorwo magioka kwiyandikithia maundu matiganite nigetha makorwo makihingũrĩrwo mirango ya gũkũ bunge. Ririkana ni mabataraga maundu ta kibande kia mwanya kiria kia mũmbunge kiagĩrĩirwo gũkorwo gĩkĩmũhe rũtha rwa gũkorwo agĩũka gũkũ bunge. Ni agĩrĩirwo gũkorwo akĩheo sticker ya mwanya ya mũmbunge ya ngari yake nigetha agakorwo akĩheo harĩa arĩkoragwo akĩiga ngari yake. Ũndũ ũmwe nĩ magĩrĩirwo gũkorwo o ta hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akoragwo akĩandĩkwo wĩra kambuni-inĩ njerũ kana kũndũ kwerũ, akorwo akĩhingũrĩrwo failo yake, akorwo akĩrwo mũcara wake nĩ ũyũ, akorwo akĩrwo hihi maũndũ marĩa kana mawatho na mĩtaratara ma kũrĩa araruta wĩra. Noguo ambunge marakorwo magĩka mũthenya wa mũthenya na mũthenya wa rũciũ, na nĩ mambĩrĩirie gũkinya na nĩ twaranĩirie na amwe ao na makiuga atĩ thutha wao gũkorwo makĩyandĩkithia na makorwo magĩeterera igongona rĩa kwĩhĩtithio rĩrĩa rĩagĩrĩirwo gũkorwo rĩkĩhanĩka thutha wa maũndũ maya mothe gũkorwo makĩrĩkĩrĩra, nĩ maugĩte atĩ nĩ meharĩirie gũkorwo makĩrehe maundu matiganite thiini wa bunge, gukorwo makirehe mawatho ma gutigirira ati maundu maria mareragira muingi magika campaign ni makorwo makimahingiria na njira ya guthondeka mawatho. Na makiria ambunge kuma gicigo gitu kia Mount Kenya, maundu maria marageria gukorwo makiuga megukorwo magiteithiriria namo muno muingi ni kurehe mawatho megie urimi, kurehe mawatho megie biashara. Ni maratariria ati thaici muhuri biashara kuma bururi ungi kana kuma bururi wa Kenya agioka kwambĩrĩria biashara gũkũ bũrũri-inĩ, kĩhĩngĩca kĩnene gĩkoragwo kĩ mawatho maingĩ marĩa agĩrĩirwo gũkorwo akĩrũmĩrĩra nigetha gũkorwo agĩtĩkĩrio gũkorwo akĩhingũra biashara. Na koguo nĩ mawatho na mĩtaratara ĩrĩa marauga megũkorwo makĩrehe gũkũ bunge-inĩ nigetha gũtigĩrĩra atĩ ni mahũthĩria ahũri biashara mirutire yao ya mawĩra nigetha makorwo makiararamie mieke ya andu aria maroka gukorwo makiruta mawĩra gũkũ bũrũri-inĩ. Na kwa ihinda rĩrĩ gũkũ kwa Inoro TV tunyitanire na mheshimiwa Farah Maalim. Mheshimiwa, karibu sana huku kwa Inoro TV. Labda unaweza tuelezea baadhi ya mambo ambayo umekuwa ukifanya tangu asubuhi wakati ulifika hapa? Tulikuwa tunafanya vile mambo ya kawaida ya kuchukua maidi, kuhakikisha kwamba wale wamekuja kama waheshimiwa ni wale walikuwa wamechaguliwa na wako na certificates yao ya IBC kutoka returning officer, na kwenda mambo ya insurance, kuendelea mambo ya biodata, mambo kama hayo ya kawaida, ambapo institution yoyote lazima ifanye, ijue watu wake ni nani na nani, kuchukua picha, afya na insurance ya mambo kama hayo. Yes. Na wale waheshimiwa ambao ni wapya ambao hawakupata fursa ya kuwa bunge hapa zamani, pia walionyeshwa ndani ya bunge vile iko. Hata mimi ni miaka 10 tangu niwe kwa bunge sasa. Na sasa nilipoingia chamber zile nilikuwa deputy speaker, niliona imebadilika sana. Maanake mimi nilikuwa huko kulikuwa na waheshimiwa 200 na tulikuwa na waheshimiwa 222, 210 wale walichaguliwa kutoka kata tofauti, constituencies, na 12 walikuwa nominated. Lakini sasa hii nasikia ni zaidi ya 340 na kitu. So bunge imekuwa full sasa hii. So tumeona mengi ambayo hatukujua hapo mwanzo. Na wao pia wakaonyeshwa ile standing orders na nidhamu, kila kitu. Yes. Na umetaja kwamba umekuwa nje kwa karibu miaka 10. Labda wewe kama kiongozi unajihisi vipi kurudi hapa bungeni ingawa kuna mabadiliko kadhaa wa kadha? Mzuri, utapata nafasi ya kusaidia watu wa constituency na kusaidia nchi pia. Siasa ya kuchaguliwa haitakani iwe ni ya kibinafsi ama ubinafsi. Inatakana ile mtu ambao ako na moto kwa tumbo yake, anataka kubadilisha maisha ya watu yake, apate nafasi ama fursa ya kuweza kushirikiana na wengine katika hiyo barabara hiyo ama hiyo safari hiyo. Kwa hivyo niko na furaha, nimerudi tena. Mara nyingi umenisikia nikisema ama wengine wakisema kwamba kuna kuaga na rigging mingi katika siasa yetu ya Kenya. Saa zingine nilikuwa najihisi kama sikushindwa, lakini nimefanyiwa
njama zingine. Lakini kwa vyovyote kama hauko kwa bunge, hauko kwa bunge. Unangoja mpaka siku ile utapata nafasi yako. Na sasa ndio nimerudi. Yeah. Na kwa hiyo miaka 10 ambayo umekuwa nje, umeweza labda kutazama wabunge na jinsi wamekuwa wakifanya kazi yao. Labda ni makosa gani ambayo umeona wengine wao wamefanya ambayo unatarajia kurekebisha? Bunge, mimi nimekuwa bunge safari ya kwanza, bunge la 7. Na leo hii ni bunge la 13. Ile ninaweza kusema mambo mengi kuhusu ni bunge la 10. Maanake nilikuwa huko katika hiyo bunge ya 10. Tumefanya kazi nyingi sana, na tukainusuru nchi, kwa sababu kungekuwa na vurugo na fujo na vita na mambo mengi. Na hii miaka 10 iliyopita, basi wale wamefanya kazi yao vilivyo. Sisi tunakuja tena, tutaboresha. Yes. Niko najihisi kwamba tutaboresha, tutafanya mambo mazuri zaidi. Maisha ni lazima kila mmoja anafikisha kiwango yake, wengine anakuja anachukua ile baton, anaipeleka mbele zaidi mzuri. Hivyo tumeendelea. Yeah. Na kwa sababu mheshimiwa kitambo kosoa bunge ile zamani ama bunge nyingine, hapana. Wacha hao wamefanya kazi yao na sisi tufanye kazi yetu, na tuone wananchi wataamua vipi. Kama kazi yetu ni mbovu, watatuambia ni mbovu. Kama ni mzuri, watasema ni mzuri. Na siasa kawaida yake ndio hiyo tu. Na mheshimiwa kitambo ulikuwa mbunge pale Lagdera, na kwa sasa hivi umechaguliwa pale Dadaab. Labda tofauti ya sehemu hizo mbili ni gani? Na hiyo ilikuwa sehemu moja kubwa sana, ikawa imekatwa mara moja. Labda tofauti ni gani? Tofauti ni rahisi zaidi sasa. Zamani ilikuwa ni unatembea zaidi ya kilomita 600 kutoka one side of the constituency to the other side. Upande moja uko iko kwa Somalia, boda ya Somalia. Upande mwingine iko kwa boda ya Samburu na Isiolo, na tuko karibu na Samburu na Isiolo, Meru karibu hapo. So ilikuwa ni kazi kubwa sana. Lakini sasa hii ni imekatwa mara 2, itakuwa ni rahisi zaidi. Yeah. Sana. Tunashukuru sana kuongea na Inoro TV. Kwa hida rere tucenjie rũthiomi tucokerere rũthiomi rũrũ rwitũ tũkũnyitanĩra na mheshimiwa KJ. Mheshimiwa KJ, karibu sana kwa Inoro TV. Urare bunge-inĩ ya 12 na rĩu nĩ ũrathurirwo rĩngĩ bunge 13, na igoti nĩ rĩraugire ũhoro wa kana nĩ rĩrateanirie maũndũ megiĩ NGCDF. Hihi nĩ ũtiganu ũrĩkũ ũgũkorwo ho, na hihi mutaratara mugokorwo mukirũmĩrĩra muri ta bunge gutigirira hihi ni mwathondeka kindu kingi gikuhiriirie NGCDF? Wa mbere ni nyambe njokerie ngatho muikari wa Dagoretti South, na njokerie ngatho mundu wothe uraikeirie kiarie kura, no muno aikari othe a Dagoretti South tondu ni maronire ari wega kiarie acoke bunge, amarugamirire guko bunge-ini na amarugamirire matura-ini na maundu makonie maendeleo. Ona bara matora irari mata nituronire guoko kwa Ngai na uhotani munene. Ndikiuge niguo twakire bunge ya 12 neno ni ya 13, na kaundu kau getagwo CDF ikoragwo ari kigena giteithagia matura muno. Ati ungiingira matura ta maya ma Nairobi, ona kwina mbeca nyingi muno ithiaga county, tondu ta county ya Nairobi no yone ona hakuhi ciringi bilioni 40 na 2 mwaka. Mbeca icio ngicietha matura ndungiciona, no CDF ya ciringi milioni 100 ungimietha matura-ini ni ukumikora. Ati ta Dagoretti thiini wa miaka 5 ni turacoketie riri ma primary school mothe, tukaruta macivo maitu mothe ma ofici-ini ma mavati makagia ofici njega, tukarehe ituo cia borithi, tukarehe irio cia ciana iria ireagwo muthenya, iria iretwo irio cia kiarie, tugaka high school 5 thiini wa miaka 5. Uguo ni ukuona CDF haria irathie. Uhoro koni itua riri riratuirwo ni igoti, turenda tuingire bunge turithuthurie, tondu ni hari na aria marona ati CDF ndihutitio, tondu CDF ino twinayo itagwo NGCDF ya 2015, nocio ni watho mweru warehirwo riria kwagarurirwo watho uria mukuru wa 2013, na itua riri riratuirwo ni undu wa
CDF ya 2013 uguo no thio kore ati watho ucio ndukonainie na CDF area tura administer ihinda riri ukonainie na CDF area ya mweshimiwa Karũe area ya 2013 uguo ni twambe tuingire bunge tuthuthurie itua riu tuone kana ni rira affect CDF no twinayo kana ni rira CDF area ya 2013 area nguru uguo ni kuga ati CDF no irathie na mbere. Mheshimiwa tondu igoti hihi rihuthagira matua maria yanatua hau kabere gukorwo ikiona uria igutua itua riria rihanaine na riria rikiri mbere yayo angikorwo ni gugukorwo na gutetia ino ya mwaka wa 2015 na ikihuthire itua o riria irahuthirire ni ta kuga inyuĩ mwita bunge ni mwatunywo kituge kiria giko kimunyitaririe matura-ini. Tutikinyete hau tondu CDF ya 2013 ndihanaine ona hanini na ya 2015 niki tondu riria gwathitangirwo ati CDF ndiagiriirwo gukorwo ho 2013 yathitangagwo ni tondu nionekaga ikiruta mawira makonainie na devolved functions mawira ta mai mawira ma urigitani na thibitari na niguo gwatuirwo itua ati CDF ndiagiriirwo gukorwo ikiruta mawira maria devolved nikio yagaririrwo igituika CDF ya 2015 iria itagwo National Government CDF kuga ati functions iria egirutira wira no functions ya national government nikio CDF ya 2015 muno ikoragwo ikomeire mwena wa githomo which is a national government function no giteri na infrastructure ya giteri which are national government functions uguo kona itua kana presidency ya gukanja CDF ya 2013 ndiagiriirwo ku apply thiini wa ciro wothe ungicirwo ukonainie na NGCDF 2015 na tondu ni uhoro kirehete kana ukoretwo kiariririo na njira nene fata wa kigina giki kuri mubunge angikorwo atari nakio ni ta kuga ati akuri mubunge matura-ini ni hari fata munene muno ti kuri mubunge ni kuri gicigo kia ubunge niki tondu ni ngukuhete mu example ya Nairobi tungimihe mbeca haha thiini wa division of revenue nitumiheaga hakuhi ona bilioni 30 igathie kuri Nairobi county city county ugacoka ukona revenue cia Nairobi ni ithiaga igakinyona hakuhi ciringi bilioni 20 uguo ni kuga Nairobi thiini wa mwaka omwe no ikorwo na mbeca ona ikinyete bilioni 40 na igakira no mbeca icio wathie gucietha matura-ini tondu ingikorwo ni bilioni 20 ni kuga ati ta ndaguriti twagiriirwo gukorwo tukiigua kori tuka maendeleo kahakuhe bilioni 2 o mwaka cia county itionekaga no ici cia NGCDF ni ire ngurani nene muno tondu cikoragwo cie conditional grants ni kuga angikorwo twiga proposal ya mwananchi a prioritize arenda kioro giakwo Nembu Primary School ona mujumbe ona committee ya NGCDF ndingicenjia proposal yo iheagwo bia directly kuri muradi ucio undu hatari mujumbe uraigirira hatari committee iraigirira irarumirira proposal iria ciekirirwo ni mwananchi thutha wa public participation ni kuga ati ni fund ina impact nene muno thiini wa matura uhoro ukonie maendeleo mujumbe akoragwo haraya muno na NGCDF tondu gwathondekirwo ati committee cia constituency nicio irirũgamagĩrĩra igakorwo cia answerable kuri committee ya national government mujumbe ona akoragwo ari patron wira wa mujumbe ukoragwo ari lobby guko bunge-ini niguo kigina kiu kione mbeca mwira wa mujumbe ukoragwo ari oversight kuona ati mbeca iria iratumwo thiini wa NGCDF ni irathie kuria ciagiriire uguo mujumbe angikorwo wajibikite ni ekuhe pressure committee yake maendeleo moneke itura-ini uguo ngurani nene ati ni urona kwihingo guthuragwo mundu akerwo ndari mwena-ini wa thirikari na ni muronire ta thirikari eno irariho no ikuhingire maendeleo gwaku tondu we urerwo nduri mwena wa thirikari uguo mujumbe kio giake nikionekaga thiini wa NGCDF ivata muno kuri gicigo kia ubunge na kuri mubunge uria wiho ini mugicokereria thiini wa bunge no ya 13 hihi he ndereti ciari cia bata no cikihingiririo ni mahinda na hihi ni hindi mugukorwo mugioka guciambiriria kwina ndereti nyingi muno cia goro na cia bata muno wa mbere ni turamenyaga githurano giki kirakonia economy ndereti ya mathire maria bururi uyu winamo
nĩ ndereti nene mũno tondũ treasury nĩ raninire mĩaka 5 ĩng'athĩtie na ĩkarega kũrehe marivoti makoniĩ mathirĩ marĩa twĩnamo. Wa kerĩ nĩ harĩ cira wa kũria mathirĩ maya mahanaga atĩa, marĩ quality hana atĩa, mahoyetwo me mathirĩ mangĩrĩhĩka kana marĩ mathirĩ ma goro, tondũ nĩ kũrĩ mathirĩ ma goro marĩa matagĩrĩire gũkorwo makĩhoywo. Nĩ harĩ cira ũkoniĩ contracts iria Kenya ĩkoretwo ĩkĩingĩra na andũ arĩa maramĩbaidi kana wathamini. Contract ya SGR nĩ yaregire gũka mbunge na treasury nĩ yang'athirie gũtuonia contract cihana atĩa. Contract ya expressway ĩno ĩrakirwo gũkũ Nairobi nayo nĩ contract opaque, ndĩonekaga kũrĩa ĩkoragwo ĩrĩ. Nĩ harĩ ndereti ĩkoniĩ maũndũ metagwo huduma number, na ũririkane huduma number ĩna maũndũ maritũ mũno makoniĩ data ya mũndũ kĩũmbe. Atĩ rĩu wetawe data yaku yonganio nĩ wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩmenya data ĩyo ĩrekĩrwo ĩna format ihana atĩa, tondũ data nĩ kĩndũ kĩa goro mũno. Atĩ ona mũndũ angĩenda kũgarũra thirikari no ahũthĩre data ĩrĩa yũnganĩtio, na nĩ ũrona huduma number ndĩronekaga ĩna checks and balances iria cingĩmenyitithania hamwe na mawatho marĩa makoragwo kuo. Watho ta ũrĩa twathondekire na nĩ ndarĩho mũno tũgĩthondeka watho wĩtagwo the Kenya Privacy and Data Protection Bill, ĩrĩa ĩrerwo nĩ kinyĩtie ikĩro cia igũrũ mũno ũhoro-inĩ ũkoniĩ mawatho ma data protection, tondũ nĩ ĩrahanana na GNPR ĩrĩa ya EU na ĩkamĩkĩria. Ũguo ndereti ĩkoniĩ huduma number nĩ ndereti ya goro mũno. He ndereti ĩkoniĩ